TMTV. Selam dostlar, Tat Mustafa telekanalında in təmli, in salatlı, in şulpalı tapşırı, təmli küreş. Demek bugün de bir jırışımız Kukmara tabası için sizge karşı karışacak. Jine alır mı sizni yok mu? Elbette indi biz onu kelesi minutlarda biliriz. Kim o jırışımız? Karşılığız Tataristan'ın at kazangan jırışçısı Mınamunday jigit Vladimir Putin tugel. Vadim Zakharov. Karşılığız Kukmara jigiti. Kukmara jigiti mi? Kukmara jigiti mi? Vadim selam. Selam Bulat abisi. Selam. Önekaş. Big yaxşı bulag alıp kelgesin ko'rib turam. Bunda hozir bu konfetning ismini qoplara kerak bo'lardir endi. Reklam olmasin uchun. Mana shunday konfet. Men hozir ishimni tortib oldim da. Alla bizda shu qizlargami? Yarar. Yartisi menga yartisi olarga selashdik. Bularning uchun rahmat. Meni aytasini sen aytding. Sen konfet oshaysanmi o'zing? Vallahi bir oshgan. Ketdi. Desem Aldarma kerak bo'ladi ekan. Yaxshi bularning uchun rahmat. Sening bizga kelganing bor. İki tapkır bugün üçüncüsü. Bizning qoidalar birozgina o'zgardi. Mana shundan bilan tanishtirib ketsangiz. Mana shu bilan tanishtiram. Bularni olib qo'yamiz da haligi qoidani siyli boshlaymiz. Bagim bizning yangi sezon boshlandi. Bu yangi sezonda endi qoidalar o'zgardi. Sezib turasың. Stal biroz kishiraydi. Stalda kichkina ekan. Sen bir o'zing. Men ham sen deganday, sening kundashing yo'q. Sening kundashing hozir televizion tomoshachilar. Bu sezondan televizion tomoshachilar bizga o'zlarining retseptlarini yo'llaydilar, o'zlari pishirib, fotoga tushirib, men senga ko'rsatishayapman. Sen shu retsept bo'yicha shunday rizq azirlarga tegish bo'lashaqsan. Agar sening retsepting naq mana fotoda kelib chiqsa, topshirib bizning sponsor bo'lgan Kukmara metasi bo'lsa, ba'zida oshiq aksionerlik jamiyatidan ariga tobasiniki. Agarda yo'q ekan, Vadim, ul tabani biz shu retseptni yo'lovchiga o'zini jiberamiz. O'zim toba berasan deb o'ylagan. Dega kibitga borib tezgina. Yo'q, olay tugul, mana shu tabani, mana bu taba ishim kirash bo'lashaq bugun. Ayda hozir ekranlarga qarayqda. Kim senga qarshi kurashay ekan bugun ham nendek retsept yo'lladi ekan. E'tibor ekranga. Qurbanova Selina Iksanovna Ufa shahrida tug'ib o'sgan, hozirgi vaqtda da shunda yashay. Hisobchi bo'lib ishli. Bu o'sgan qizi Qozonda yashay. Yo'llarda qaytsa, osh bo'lmasida eksperimentlar yasarga yaratamiz deydi Selina xonim. Tamli kurashga ul original retsept yo'llagan. Demak, bugun topshiruvda urama azirlayashaklar. Vadim shulay to'g'ri keldi. Mana Ufa qolasimdan senga qarshi Selina, alin birinchi topgan ishtaman deysimni. Selina degan xonim. Xonimdir endi, shoy yozgan. Ul kurashashak mana shunday urama retsepti yo'llagan. Bu urama. Buni o'raymiz endi ha. O'raymizmi? Sen pishirgan, ben de topdim. Yo'q. Men de pishirgan edim. Men urama oshaganim bor, qo'shandir. Lekin uni hatto mana endi narsalar solasi degan belgili misin? Mana yo'q. Fotoga qarab qana bitirgan kerak. Shulpasin ko'ram, zelin ko'ram, itin ko'ram, tovuq eti, qomir bormida. Bu qomir bo'yi. Qomirga shoshgan qomir. Bu zo'roq etib kesilgan. Mana bu qizil narsa deb o'ylaysan? Pomidormi? Pomidor. Qisqasi birozgina senga balkim yordamda etarmiz. Пожалуйста. Если можно. Yordam etarga tirishamiz. Shunga ko'ra biz o'ngishlar tilab qolam. Men o'zimda qo'rqardim bunday resept qatnarga. Lekin sen botir yigit ko'rib turam. Mendan qiyoqdir sen. Shu o'ngishlar aytdim, Allohga topshirib. Allohga topshirdik. Ikki pishirib qaraymiz uramani. Hozir narsalar kerak bo'larmi? Barisini chiqarib qo'yamiz. Ya Vadim, shulay ettirib, mana pomidor, mana senga ulan, mana senga so'g'on kishir, mana senga patsaq, mana senga to'xta. Tobada bor, shulpa kerakligini biz bitni oldin bildik. Shunga ko'ra biz shulpa tezroq pishib chiqsin uchun, unda sıyır etinini biz tovuq eti alıp, şupanı indi
pişirip bitirdik diyerlik. Vaktimiz şekli Ansız için rahmet. Şulpay da hazır, yeme? Sonra şulpaşın başına katmasın, bu şulpağa bu birden çıkıp tundurrağa gerek barısında. Ben katlay birini durap suğul salsam but kalmaz mı? Yok, bu kübürek bulur diye bileyim. Ben de şu an göre sin bit mında hazır. Tüp, şef-over, pişirişi, pişikçi. Şu an bizim şamalayın, değil mi? Ben bileyim, soğan bilen kişirini durap salara gerek mında. Bulat, ben özümde bile başlanandan bile pişken soğan aşamıyor mu? Mümkün mü soğan bilen kişirini tobala kızdırıp şunda solarga? Bir koşu kilmeser mi ekan? Roşasan pasiravat bulayın deyin. Yes, of course. Yarar. Eydagiz Silina hanım. Rüxsat ettigende Vadimga soğan bilen kişirini kızdırıp solarga. Men de şulay kübürek yaratam. Dersini aytganda. Hem de sine de hazır turib. Allah'a topşırdık. Allah'a topşırdık. Biz bismillahni aytdık siz. Господи. Господиga topşırdınız. Ketdik alğa tabar. Derslerге biz sponsorimiz turnada motor sözlerimizni eriştirgan biz. Bugün şöyle to'g'ri keldi bitinde sen har kelganda Ko'kmara shirin boshqaradir ham. Vadim ayda shundan boshlaygali. Ko'kmaradan ham men sponsor turida motor sözlerine boshlaydim. Jırlarga mı? Ay, jırlarga. Ko'kmara, yıra kaymasın ara. Sağınırsın, sargayırsın, şitlerge gitip qara. Dostlar, bizim topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara Metal savod zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati. Ko'kmara savdo markasi vaqt bilan sinalgan savod zavod Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtirilgan ham o'ng'ayliligi uchun haligi shap zamonaviy savod zavodi siz internet kibit aşağıda olirga mumkinsiz. Shunday Ko'kmarada kibitlari bor. Vadim ayta bor deb ulanda yeri Ko'kmaradagi kibitga yeri. Bor Qozonda kibitlari, onun birisi masalan Pavlukin urama 114 adresi bo'yicha o'rnashgan, ikkinchisi Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qatida, ham Yangi yil oldidan yana uchinchi kibitlari ochildi. Onsa endi Musina urama 23B adresi bo'yicha o'rnashgan keng assortiment, turli tobalar, kashtrullar, anda qozonlar, mana bunday qozondan olib, mana bunday qozonga qatli Jamoat, uzun so'zning qisqasi kibitga borasiz, joningiz tilagan savod zavodini olasiz va uyingizga qaytasiz. Ham e'tibor etingiz, agarda endi siz firmaning kibitlardan olmaysiz ekan, boshqa yerda ekan, mana bu Ko'kmara tabasining aslida Ko'kmara degan logotip ularga tegishli. Rahmat sponsorimizga. Vadim, mana bu tabashim kirashasiz, nima? Men kirashasan. Silina kirasha. Ayda, men Ko'kmara tabasin bu ham jelatirga, qizdirga Şimdi manda hazır soğan bilen. Oy, cemaat ko'rmaysiz, qaranchik. Vaq etib, to'g'ri qarag'iz hali. Qoya yerandim bulay vaq etib so'g'an to'rarga, vadim. Şutta o'qiganda. Qizlar yeratdimi, o'zing yerandingmi? O'zimda yeretirgan var bu. Manniki, qara, sen bit munda kurslar ochirga bo'la hozir. So'g'an turi bo'yicha kurslar olib borasiz, vadim. Soğan turabını o soğanı men aytaman o'zim oshamayman yani. Pishgan kiyishda yemeyim. Yo, shekilli shoshib o'tasizlar şimdi. Shekilli Shashlik bilan, nojali oshamaysiz. Shashlik bilan. Ha? Qo'y oshalayın dedi. No, pishgan kiyish yaratmayman deb zo'r bo'lsa, mana shu vaqtına bo'lsa mana. Uni bog'lar bog'chasida bundan chiqishni pishgan so'g'an beradilar. Ideya bo'ladi deyapman mana. Mana shundan dedi o'shatmish assotsiatsiyaga kirib qolgan. Moy berasizmi? Soğan yaratmay turgan, pishgan so'g'an yaratmay. Ne o'zimni. Vadim, men hali senga shunday aytaman, men pishgan so'g'an bilan bir aytam pishgan kishirini de yaratmaydir. Mana ansada bor. Bormi? Men shuni ezgina shuna qizdirib olib deganim bo'ladi o'ziga. Rahatlanib. Bu bunda chekkanlikka tug'ilmasin uchun birer sog'liqqa solib turgan. Ayda, jibaratir mana sol mana. Men uni bulg'atda turaman. Ansa qo'rqmas bo'l. Ya Vadim, sening so'nggi taqdir kelgandan olib bugungi kunga qadar turmushingda endi zo'r o'zgarishlar bor ekanini men bilaman. Shulay bet sening oilangni tog'da tugaraklab deb aytdik. Sen tog'da baxtli etib, Larisa bilan seni ikkinchi qizigiz tug'di. Mana bizning ikkinchi qiz tug'ashda 1-2 oydan Allohning ikkinchi qizlari. Alloh qizi Ulyana bo'lsa, ikkinchisining ismi Ilyana. Original isim. Birgina qarab eshitgan yo'q edi o ismni. Menda eshitgan yo'q. Sizda keyin taralganmi? O'zing o'ylab chiqardingmi? Yo'q, bir kishi yo'q. Menda o ismni eshitgan yo'q edi. Kitoblarda bormi ismlari? Men kirib qoladim internetdan. Bormi andi? Bor andi ism bor. Bizning endi Ulyana ismini birinchi o'g'il qizga Ulyana deb qo'shqashdan so'zlar eshitganik, andi ism bo'ladi. Mariana.
Hem şu biz Kuşkaş isimlerini bizden soň babalary turgan men kimlerini bilem koy bir kişilerini. Uyandı isim kuşa başladılar. Tak. Hali men aytam men İlyan'ın Kuşkaş ismi Kuşkaş şimdi. Tak. Men aytam Birersi kuşar mı ekan? kuşa başladılar dep oylayman. İlyana. Original. İlyanın neli hünerleri var indi? Urmelerge ite indi. Ayak kulları bilen bir qatığına. Tak. Men oylamışa soğan jitkendir mi? Jitkendir minde şoydur dep oylayım soğanlar. Tarqanlardır siregi. İlyan'ı urmeli süylöşe. Keyti indi süylöşe, jırlı degan tağ. Jırlı. Jırlasaң tыңлый. İhtibar bilen. İhtibar bilen. Anlar Jırlı silkene başladı mı Ali? Silkene başladı. Muzikaga. Ha? Bara muzika eşitse. Tak. Jırны, muzikаны oňlaýdy dip etesi kile, babalarda oňlaýar eken, sobylarda. Ne üçin diýseň, goý bir jırlarga tыңlap otura, goý bir jırlarga girlene başlaýar. Bu senin jırlaryň ama televizordan mı? Barça jırlary. Televizordan. Onda konkret sıramayım da familiýalary kimniň jırlaryny ýaratdy, kimniki ýaratdy. Men özümden bilmem, men bir ýerde bolur. Ya, ýa, sesip kirgen ýa elegeme. Ulyana bilen İlyanany terbiýelew. Men aýtaryň bulatdygy bar, mene oýlap ýürüsün de bitini. Bütün awurlyk jikti hatyn kız jilkesine düşkän soň barar. Bu wagt ýegiden bala qara diýsem, bol bala qara özü bir batyrlykdygy energiýa sorup bir batyrlyk bit bol. Şuna göre men bikrek mi ýalaydy bala. Bala qara men yaratam gana diýip. Tege yaratıp oýnap alarga 5 minutga. 5 minutga jite. 10 diýip. 10 minut bolsa diýär. Kimge? Kişinde Aýe, bu kişini bilen seçetlere kiren. Ýany turap salasyňmy? Ýok, turabym bizne. Küçük resim şulaştı ama men. Yine senin şupanımda qaynatıp çıgardım. Aha. Tak, biraz gana kapkaşın aşırıga kirek. Bunda biz bilen ýaşy sawuk aldyk. Yarar, mallar asyrysızmı? Etiyaniler. Etiyaniler asyrlar indi. Biz şol asyraganda alıp alırga. Alırga qaytabız. Yok ne biz. Yo simitinde jeykini, yarar jeykini seni olda nıt yerdem etesin. Kirsin kombaynda, traktordamı sen bütün nerselere sizin özüňizden anda jirler bar bu indi. Şol özerek teknikanyň Pay jirleri bu. Teknikanyň rolüni tuta bilem indi men ezgine gene şunda ortak. Kışkını qaytyp nerse buluşasın men awulda. Buluşan bir bulat kışkın tege gerekli qaytyp da bilmeýin şol. Mal soýganda qaytyrga tyrşam, anda indi kışkını ortak elense işte ýok indi şol. Gaz kirgen, su kirgen. Bütüne bir indi anda awulda da bit hazır şäherçe ýeşiýän kişi. Qar kirew. Ansı texnik barmy? Bütün ese var Allah'a şükür. Tatarançyn diýip. Bütün evde var. Aha. Anda muhtaçlyk bitesi gideýin. Olaysa indi ýollarga, awulga sen ýol kirgeni kadar çynypdy. Mene ýolly bir tanym bizning ülkede işlewçileriň ýol güni otna ortasında. Otna ahyrynda bit özüň bilesiň. Kış ýol itkende işleybiz, şişlegende ýol etebiz diýen. Ola! Yara! Gittik algataban, kişerini mına turap saganasın bizge pomidorunu ana indi ýokşy pomidorlar. Mene ýazylmagan miken reseptinde pomidorunu tege mene bu kışın solarak ýok tışın alasy miken alasy. Ya indi aýdaly maşagatlanýyz indi. Men ansyna beýlenmem, ýa-ma tışın alyrga almam. Almaska diýenine. Ýok. Balay atsaň da men gümmäli pomidorny ikiге bölerinde şalt soňa tındyrýar. Baryp taralyp bitebit indi o. Ýabadim. Eýde ansyn. Ansyn jyşdyrsyn soňra. Soğuk sabalarında da soğuk sabalar juganda jyşdyrsyn. Şista bolup tursun diýen. Bizim bir ýağa gaýýar ha. Kim kiler şu Uzi jistardyk. Bütün nerse. Oşapda bitirip gitmedi işte. Oo, keşirtip bulamında. Yara kaldır. Keşireybet. Men şuway eýbirni buluny yaratan bolat, tulup turganyny şuway. Bilesmi, ýeşil ýaratynyň şulpasy oşy temlerek bolar. Çünki jellemeýär birinçisinde. Şuwanda da kişini de tuturar. Sonap salmaýdyr sirege. Aýde barsın diýen gibi. Ya ýaňa ýyllaryny çyk garşy aldygyz. Ýaňa ýyllar. Ýaňa menin bu ýyl indi uzgan ýyl bolaýyndy hazır. Turmuşda da semýada da şu köňüllü wakygalaryny süýüşip aldyk bütün semýada. Biz özübiziň şu
узган ел менә пишмакны үзебезнең булдырдык. Казанда. Без митәли. Иң мөһиме бер шул инде ул. Анда менә Анда күчтегез. Квартираны фатир булдырдык та үзебезгә инде. Икенче кыз тугач шунда үзебездә күчтек. Кызны да шунда алып чыктык инде. Яхшы булган бит бу. Яңа елны да шунда каршыладык. Әйткән сүз дә бар иде инде. Без гел авылга кайта торган идек. Бүтән елны квартира алсак, үзебезнең көйгә, үзебезнең җайга дип. Тенәр чакырмадыңыз монда? Үзебезнең көйгә генә карап шунда каршыладык. Анар кичкене бала белән чыгып та китеп булмый. Калган юлда кыш көне төнбә рисковать итеп барып. Фатир җылымы? Сәрат әбиләр булды. Улым фатирың җылымысын, фатирилары кыздырамы дигән кебек. Аллаһка шөкер, Аллаһка. Кайнар су, салкын су эшлеме? Лифт җөрейме? Ике лифт, берсе барыбер берсе йөри. Берсе йөрмәгәндә дә берсе йөрмәгәндә берсе йөри. Бишенче катта улар. 16. О, Икенче этажда, мен өзім икенче этаждан балконга үрелеп оска карага куркадыр едим. Хәзер биялендим мен. Ничектер? Кышлар белән бергә дигез. Кышлар сәлам. Бәркәтләр. Юк, хәзер модада икән, үстән югары катнага бар. Чөнки бит машиналар күп, теге загазованный стилер. Истә чиста, саф һава, кислород күп килер анда. Самолетлар. Самолетлар дигез. Сәлам, самолетлар. Булат майлы булса җайлы була дим, майын таган әзрәк сал, теге кызы кыза торсын. Ишеттегез менә сәди? Майлы булса җайлы була ди бит. Карале сей. Ярар. Алайса тавышы бик ничек мин теге. Аса тавыгында бик дигән син. Тавыгында бик симес булыр. Теге кило ярымны гына булган булмады икән дип. Ярар. Вадим, син монда беләсең, нәрсә әйтәсең, шуны эшлибез. Син монда хәзер тип шифт булыр. Менә шушы әйтеп кисергә дигән ни бугай. Шулаймы? Быжралап кисәсең дә, Вадим, менә алай кистеңне, алай кисмәдеңне, минем фикерем ул бары таралып бетә. Помидор бит ул. Итәсең. Мен сиңа салып бирәм. Нәрсә салып бар? Бик матур иттереп кенә. Ярар, иҗат. Иҗатка килгәндә, Аллага шөкер. Иҗатка килгәле без әйе. Иҗатка килгәндә, Аллага шөкер. Иҗатка килгәндә, нәрсәләр, ниләр, кайларда гастрольләр белән җөрисең? Чыгасыңмы? Концертлар куйгалыйсызмы? Концертлар куябыз. Җыелма концертларда күбрәк ничегрәк? Җыелма концертларга да гында эшләр. Үзеңнекен эшләү җайлырак. Та Үзеңә син теләгән тамашачы килә. Теге булай барып кына кайтуның инде ансысын бул яктан карасаң Бик җайлы. бик җайлы инде. Булай үзеңә иштырып дигән шулай. Уже бер күңелле бит инде. Казанда концертың буламы? Казанда 13 февральдә филармониядә концерт. Менә бит. Сираттагы 11-нче ел рәттән. Менә реклама 13 февраль. Филармония. 13 датасыннан курыкмыйсың инде син. Яисә башка Чөнки югыймы урын? Урын юк иде. Даты беткән урыннар, анда бүтән даты юк иде. 13 кенә калган иде. Әйдәме, миңа калгандыр инде дип шуңа күрә. Нисәсенә куркырга инде. 11 ел рәттән. Кулай бергән көн бөтенесе дә. Әйе, дөрес. Мин дә шулай дип уйлыйм. Шуңа күрә барлык сине дә чакырам. Карале, килим әле. Кил. Томашачыларны да чакырам. Билет. Билет була. Вопрос булмас. Сен ике кеше киләбез инде, яме? Ике кеше киләбез. Кил булат. Юк, шуны әйтәм менә, сине менә кемнең сине концертына рәхәтләнеп барасың килә менә. Шунысы киләнчиктер менә җырларың менә үтә менә шунда. Җиктер рәхәт булып Шулай диләр инде. Шулай иттереп, минем әни дә бар ул тагын, әйсәннең әнисе дә бар. Ага. Әтисе бергәләшеп. Менә минем әтиләр шулай бергә утырырлар. Әйбәт булар. Менә булды сөйләштек. 13 февраль филармониядә. Гомумән синнән башка анда кемнәрдә булачакмы? Син үзең генә концерт куеп чыгасың. Үземне түгел инде, үземнең иҗат төркем бар инде. Юк, төркем аңлашыла инде. Абалай теге эстрада менә кемнәр белән бик дус. Мин гадәттә шул кунак җырчы иттереп инде үзем хөрмәт иткән, мине хөрмәт иткән бер теге бер шәхес чакыра торган идем. Быел да Алла берсә әле булачак. Шуңа күрә Уңышлар. Бүтән әйберне дә теге ачып саласы килми дип әйтимбесең инде. Ярар, шулай дип. Я җырлар репертуарда менә инде яңа җырлар бармы әле халык ишетмәгән, мин ишетмәгән. Радиода булмаган, телевизиядә булмаган менә. Менә бу Җырлар бар. Мощный булачак, менә бу халыкка точно шаячак.
Жырлар бар, жырлар көп. Жырларны жырлап бітіріп болмай. Бүтін жырына жырлап бітіріп болмай, жырларны көп жіберді. Қазір бүтінде интернет заманы. Инстаграмдан да, контакттан да жіберелер жырларны. Бүтін үстіне жырлап бітіріп болмай, қой бір авторлар ұп кәлелер неше, міне мен екен жырлармен сіз неше. Ол бүтінде бүтін жырына жырлап бітіріп болмай, өзің білесің. Бар мысы мына шындай үзішчен дебейтері композиторлар, әлі біз шылып ешітмәген мына әлі халыққа ашылмаған композиторлар. Яқшы жыр жіберушілер, анда кубалар аңлаймалар, бітісі кімдір кей шығырда да біле, бізге де жіберелер анда. Пенсідір келіп, бітісі бетер яқшы түгіл, әміне стоящий деп етеміз, шын міне, оға, шынап тәйбәл жеп ашақ дегенер. Бар, андайлар да бар болады. Аңа бетінде уақыт табып, көңіліңді беріп, тыңнап, нешек болыр екен, аңа ұялып отыра керек. Баянда. Ойнайсың ба бір инструментті? Өзім үшін ғына ойнайым. Гармон? Гармон. Кальянка ма? Баян ма? Гармон. Гармон. Икі рәт? Доқ рәт. Құрымка. Ап келмедіңіздің бүгін құрымға? Жоқ, мен алайтығы қалық алдынан шығып ойнаған жоқ. Қара қызық бе? Қазір бейт популяр, әнеге. Сен гитара деген болса, мен гитара ап келедірейін бөген, сені мен гитараға бек ақша компания тұр. Менің сене гитарада ойнағаныңды білем. Мен деген Инстаграмдан көріп тұрам. Рахмет. Қызларыңыз жырлатқаныңды. Мусицирование. Санек мұнда тәмілі мусицирование. Міне, шынды қолі. Ярар. Шынапта енді оңыштарды тап қылабыз, концертті ештіру жеңіл іштен түгіл. Ең мұхаммед, тамашашы болсын, тамашашы болсақ, алғаны бұлай. Тамашашы жүрсе, қорағанда қадірлік қазір бұл. Так, Вадим, бүтін нәрсе туралды. Әйде біз тауқына алдық та қазір. Бұл соған мән кешірін енді, бұл дейінде мен ақасы. Болғандыр. Қандайды аши сындыр енді. Вадим. Теге алтын түсіне кірген. Алтын түске кірді. Тауқынан ора керек. Өзіңген аласың ба? Жоқ, сен ердем етсәң, шектір, жоқшырақ болар деп білем. Шынасқа ейді. Болған ба, әйбәт болған. Әне бетімді. Әйді. Ала башлаған. Тауықны алдық, рәхмәт сеңа ердем еткенің үшін. Әйді, қазір біз бірәсін шейіз. Біз соған білән кешірінің мұнда сауалабыз да біз. Қарасын шұқпасын еді, е? Кәмілі, бұла қазір матур болашақ. Бұла бірсе. Так. Бұл итінен нешергесің? Бұл итінен қоқшалық. Жоқ, біз ана турап салырыз, білесің ме, пшіп-шыпташ. Турап салырбыз. Сен қазір ең мұхим помидорны салырға етері, шынке помидор биттейіз. Ол пшіп-шығар алдын ағына салысың да, сен қазір қамыр басырға керек. Башқан деген кебігірек шындырақ қамыр болайды. Өмірімде де қамыр басып қараған. Рахам сен үйретеміз, біз сені қазір үйретеміз. Мен үйленгенде де айттым қатынға, мен етем мен любой үшін ішінімді қамырғана басып мен бейіп. Що дегенің ме? Кешір ашытыр, Вадим кешір ашытыр, мен алай кесі берәлі. Біз бұл уақытта достар, сізмен біргелешіп, тәбілікрәшті, тәмілі реклама қарарыз. Татмус ТВ телеканалында тәмілі күрәш тапшыра давам етен. Вадим Захаров шының қатты ұңған болып шықты. Ей, олым молодец, әне. Көрдіңіз ме? Реклама вақытында жең сызғанып, тезгіне қамырда басып алды. Лариса, үйреттік. Рәхаттендіріп, қамыр бастыр аласың. Емі? Күбірек. Биге оңған. Өзінден гәне бастыр қазір қамырдан. Вадим, біз бұл әшін сен білән? Мына алып қойып тұрайық. Помидорны салыра керек бетелі. Помидорны салыра керек. Енді уақытты жетті. Так, біз помидорны қазір қызатабыз. Что еттеріп. Қара мойда болған біздің шылды. Шеттеген бай көбірек сал деген шірей. Ең, ұшылай тұйылағына олды. Тұйылағына ма? Үшті ма? Я бұл қатып тұрмай қар, Бытсақын табар мені. Бытшақ? Саған атыр. Бытшақ міне мұнда бе. Саған тақтасына керек ма? Суған тұрарға дейт. Шулай міне. Қазір нәрсе шейсі қалды. Вадимны бек мақтаға шіне ұстауық түгілейді ол. Көрдіңіз ме бек түгәрек келіп шықмады. Онда түгәрек шығуы керек те түгіл. Аның қарау сен соғанды бек ұстауық тұрайсың. Әгер де Лариса мен алай басып тұрса. Так, Вадим. Тұрады беттім несема. Соғанды ұстайды керек. Тұрайбыз да. Біз енді біраздан әсерен шештік Вадимға. Аны мен мұны женесің де. Ұрайсың да. Оны теп қаштырасың да. Саласың.
Şu kilisi. Hem urama bulan indi, niye urama bulan? Şu urama bulan indi. Mene kis kelep soğasın öyle diye bulaganim bu silikom soğası iken. Yarar. Bacım sen Twitter hem men sana bir aytam. Biz hali senin için maxsus rubrika hazırlab qo'ydik. Her topshiruvda, her kelgan jirishchiga artistga biz bir rubrika o'tkazamiz, deymi? Asıl turda birazdan aslanroq hozir kelib o'zdik. Mana 23 mart kunida Piramida ko'nglashi o'zagida MTV premiyera topshiruv tantanasi bo'lajak. Seni de bacım chaqirib ketib qolamiz. Senigina tugul, televizion tomoshachilarimizni da siz yaratgan jirishchilar, siz yaratgan jirlar, o'zlarining eng shart hitlarini boshqarashaqlar. Sizga endi rahatlanib tomosha qilib qo'l shabi o'tirasligina bilan mana bacım seni de chaqiramiz. Rahmat. Sen bizni chaqirganlik. Premiya beramiz degan joyga boraman men. Agarda beramiz desalar kelajami? Bulay tomoshachi bo'laroq kelsangda biz seni shotqina bo'lashaqmiz. Demak 23 mart Piramida ko'nglashi o'zagida soat 5:05da biletlarni endi sotib olarga mumkin. Ya, bacım, ayda kliplar turunda söylashik. Klip. Endi klip tushirdinglarmi? Sen bu arada barmi birer klibim? Voy, meni mana bekni. Sinematdagi uramlar bo'yichami? Bek tanqidladilar deyinlar. Nega tanqidladilar uni? Maqtadilar deyinlar. Men aning jirini bek yaratib turdim. Yo'q, jiri aybat endi. Men tega klip alla endi. Klipni nasa shinlar Şitillerge no kashisi qodiyligi bilan endi. Qodiyligi. Avul şey endi. Kolxoznik kolxoznik klip deydilar, o'sha aytadilar endi. Avningi bularga tegishlisan. Ha? Biz bitimiz kolxozdan chiqqan bolalar bitini. Endi shuadir deb o'yladim da. Yo, u jir mana u klip menga qolsa Viktor kela agarda sen u jirda jipta barsang deysa, kabrioletda barsang, oramlar bo'latib, anda avval asin barasin jipta deysa, protoyinni qarshi. Ne o kelishmas edi. Bu narsa endi, bu narsa. Ha, bulay. Normal, qo'y jiri shamag'i mana, qo'y jiri. Konkret, barisi konstruktiv. G'odiy bo'lgani uchun qo'y bir kishilar aytdilar endi. Bulay tomoshachining birisining de yanalik kelib dega nochar bo'lgan deb o'ylayotgan. Men o'zim aytib qo'yaman konsertlarda da aytam. To'g'onlar bo'yinda shitlarga borib aytam yuzlagan minglik o'xshatib chiqarib tushirgan klip tugul men aytam shu o'sha avulsana. No, ben shu bizdan ulkan bo'yin ko'proq yuradigan konsertlar bo'lar. Bizdan ulkan bo'yin tomoshachisining ko'ngliga yaqin baribir dega avul qatna qo'ytolmayar ketgan kishilar bor ekan, avulni sog'inib turgan. Agar biz mana bir qo'shimchasini ajraylik, linger turunda so'z bor, linger klip turunda. Buldu bor edi onday vaqtlar, sog'indira qoldi shu yurak. O'tasi kelib tag'in birgalab, uramlar bo'ylatib, garmonlar o'ynatib. O'tasi kelib tag'in birgalab, uramlar bo'ylatib, garmonlar o'ynatib. Men shu yer turunda so'z bor edi. Klipda kim tishlandi? Qo'ysa avul, o'zini oldimi? Men qaytdimda biza Trashni avul. O'zimizning avul. Men qaytdimda endi shu tushirish yigitlar bilan da сөйлештikda endi men aytmaydi, eltasi qo'y avul izlab bermaydi aytam, avulga qaytamizda o'zimizning avulga shunda bilinsa, nedir biz deb o'ylashimiz deb o'yladim endi. Men o'ylaganim azrak avul xalqida chiqib da mesela shunday o'ylaganim. Bayramga qolsa turgan shu vaqtga to'g'ri keldi. Butun kishi boqishada işte biz klip tushirib yuribmiz. Vaqtim jirmali. Qurshovulga endi o'zimizning oldida bizning ansambl bor. Qurshovulda endi aning yetakchisi. Shularga sho'ltiratdim-da, ular endi bayramgalarini tashlab meni podержателя klip ko'rsatamiz degan. Sizga oldan tugul men shunda rahmat aytasiz kelar. Bütün işlerini tashlab meni kuni bo'yi va bütün protsess zo'bitin o'tiga 3 minut qolganasi esa da jilga protsess zo'qbara. Kuni uzali. Kuni uzdi shuna. Ko'ra, mana shu ansamblda jirlovchi endi bizning avuldashlar Qurshovulda menga yordam etdilar, shuy. Молодцы. Молодцы, mana istalik bit o'zingizga. Tag'in tushir shulay. Tanqidlasinlar rahatlanib. Menga qolsa noshar o'ynadilar deb aytaman. Menga u klip uchun aytaman, u sujet, u liniya deb aytamiz endi mana boshqa qanaqatli. Bek yaxshi kelib chiqqan. Rahmat. Tag'in shulay qilanyapmi? Menimni shunday betirga yarata. Tag'in shulay qilanyapmi. Tag'in shulay qilanyapmi. Qolmadim dedi.
Kirashinde bir siz var indi. Şolay bar. Kalmağınız kalmadı indi. Bizde de var o. Bizde. Bizde yine. Lanmağınız. Tak. Ayda biz bunu hazır soğuk. Urik. Ne mısın tura bitir alsam? Atık. Şunu Bitti oldu. bütün tura mı bitirin? Bugün şimdi tavşana kelgenden soğan turistsin bu ay. Soğan bir o şekilde kurdu. Şimdi kuze görmüyor. Ya bayım. Kuzing baskan. Mana bu. Kuzga soğan kirib tuldi. Ey soğuk kiret direkt uriga ale. Omurga bizgina otda bilan. Mana bu soğanni soğanni. bunda yerga kerak deb aytdilar. Debetler ama indi ol neden? Aytgan. Aytgan iding agar so'g'an ko'rib qolsam. Silenami? Silena. Qonimi tutashdimi ekan? Silena. Silena. Bar betidagi Silena degani bir. Bu Silena. Sog'aydi. Uribma tundir barasında. Ko'p bo'lmasin. Bo'lsin, ayda. Bilamaysan so'g'an yaratmaganimni. Yarar. Ayda, ziyon etmaydi. Bugun bunchitir so'g'anli urama bo'ldi endi bu. Uratmani bilasizmi? Uratma degani oldu. Uratma degan ol. Qo'y shunda qirg'a. Tak. Vadim. O'zimda ishlagan yo'q, men seni yordam ettiring, brat. O'zimda bilmayman, bilasizmi? Men ko'z oldidan. Men ular retseptni aytmaylar ham. O'zimda sen kabi kelgachgina bilmaydi. Oshmaydi dedi. O'zingizga oshmaysiz? Sen qo'rqona qaraymiz biz. Kim oshaydi? Ey, bo'ldi. Qirg'a chiqarma, qoplisi bor bitta hali. So'yma. Ana bit. Ayda, birga ketdik, ayda birga, yerda bitta. Mana shulay urama bilan do'stlar, tak tortamiz. Qizg'anish. 8-marta ko'rayman. Sizlar yo'q. Vot qiziq bu. Eng olib qaytaring hali seni 8-marta do'stlar. Bu Mariso! Üzülüp de gitse vot qiziq bu ha. Üzülmey. Üzülmey şey yana. Beyler. Beyler kerak. Beylerga to'g'ridan chiqdi. Ne şu bitirib qo'yar qadar. Ha, birinchi bitirib qo'ying shunda, ya. So'g'an o'zim. Bularda ko'p yordam etdim endi. Boyda bizimiz. Shunday deb do'stlar, eng javobli moment biz Vadim Zakharov bilan Besadir bunda azirlaymiz. Urama deydilar mana. Vadim buni nechikdir sonroq kerak hozir. Bik tashmadan bunda. Ne buni? Yordam etdim sana. Ey. Yanda qo'ysam mana bu boshim. Bu boshim. Ashvat qo'y. Men seni to'g'ri deb o'ylagan. To'g'ri bo'lganingmi? Zira. Mana bit. Qara, botni bit bu nishab. Botmasin. Qarang, botib kerak. İttim biz anda nasıl turap masalar bizde? Yok değil hala. Neçe minut paylaşıyorsun? Diken. Bilmeyim. 5 minut. Oynam çıkkaç. Şu anda ne şey? Ezerek gene Yok utla taraf. Karar Vadim hazır rubrika. Vadim senin için maksus rubrika. Hali o'zimda birinchi topqir ko'raman bu rubrikani. Jurli bilami, yo'qmi deb ataladi. Sen hozir professor, o'qituvchi, pedagog vokal bo'yicha ham ko'pni ko'rgan kishi bo'laroq mening diplomda shu yozilgan. Ko'pni ko'rgan debman. Ko'pni ko'rgan Vadim Zakharov deb. Kontrolda hali uramani. Qara, misol ham mana bu kishining boshida videosini qo'yam. Tovushsizgina. Tovushni bitirib sen bilirga deyishsang mana ani ishlarini qarab jirni bilaman bu kishi yo'qmi? Ya esa jirni bilmayman. Tutib mana bu xonim, bu xotin jirni bilaman yo'qmi? Ayda yo'q. Bu xonimning qilmishlarga qaraganda jirni biladir deb o'ylamayman, lekin hozirgi zamon bo'lg'ach yog'ishir qadamaga hozir endi. Yo'q, jirni bilaman yo'qmi? Yo'q, sening javob yo'q. Ketdik. So'nggi bir qat. Olma ağaçları sayri sandığa. Слух yo'q. Молодец, Vadim, молодец. Ne bu jigit? Bu rap silimi jirimi bu anlamazsın bunu. Yo'q, jirin so'z aka bilmayman, rap talaydi bu. Hadi bir ciddiyim.
Jırdı bilemem ki bilsem. Ey. Pedagog bulara. Pedagog. Nuka? Yok. Jırdı bilmey. Bittik mi yapar ya? Yaşqamar bir uzğaş, qaytma yol yağadan. Tik minim yaşlık niktir qaytır kibik. Yaşlıkta suygan yar, sardım kili var. Seni biten haman. No bulay bata. Bulay bata. Falşivit ite. No bata. Yarar gittik aldağısın. Aldağı mına mında bir şiberkey. Jırdı bilemeyken yok iken boy. Kılanmışları Resey'nin halı artistinin peki. Nişi buluyorsun? Kılanmışına karasan. Yoktur diye böyle. Bu da jırdı bilmeyeyim mi? Bittik ayda kalkır ikişirip karayız. Ana bittik ikişirip karab buğa. Tek. Qarşı düşməsin yüreğine, məhəbbətim bilen şırnasam. Bileyken. Gafu. Bileyken. Normalde mi? Bile bilgen kişini kuyurga yeniydi. Tak bilgen kişi hak var bizim. Kim bilgen kişi var ikiminde. Kup kalmadı indi bunda. Hazır. O bu точно rapper bu. Rapper. Saka. Fufay kısa karasın bunu. O'zi birer prodüserdir bu maqay. Qo'yan toptirasiz. Bilmayman, şimdi sening ishing maxsus izlab topdim. Pul bilan boyda boy kelish. Yo, Jırdı bilaman. Mansur точно jırdı bilmey. Я на солнышке лежу, все лежу и на солнце. Bilmiydin, dürüst ettin. Ey, молодец mısın? Para-param, pom. Pom, İmr'e param pom degeni big motor kelip chiqdi. Tag'in var mısın? Ayda, bulay bulgaç tag'in birini. Ayda tag'in birini qo'yamiz, shuni bilan. Shul bo'lashaq. Qiziq rubrik bu. Точно рептилий. Bu точно рептилий. 100%. Нәрсе bu. Bu bilasizmi, bu Winnie Pooh. Мәсәлән, ул теге жестларына караганда әзрәк бренди рэп матмайтарадыр, сыман тыйла. Рэп жырлоумусуң, ул бит рэп жырлоо деп Айтамын мен ул теге ул Бул темага. Яшигәле, яшын булып, ут булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Мусайбат интонирует әле. Вадим, сиңа зур рәхмәт. Үзеңнең фикерләрең өчен, әлеге рубрикада катнашканың өчен. Biz endi urama dostlar. Şunun bilen әзер дип уйлыйм, шулай ук. Караңыз, моторлап китерәбез. Вадим, уйлаганыңмы син гомереңдә бер тапкыр шундый бер дә алар микән мин ди. Минем башым карыс килә башлады менә. Башыңга төште, башмакчы булды. Әйдә без булай эшлибез хәзер. Менә мондагы тавыкны бер итен алабыз да, йомшак җирен генә. Турыбыз да монда салабыз да, сүндерәбез дә. Сөякләрен дә су. Безнең сөякләрен дә. Юк, сөякләрен. Сүйекlerin et tutuşağa veririz. Şuraya girip bir neçe minuttan degustatsiya. Siz dostlar, təmizləşdə reklama qalın. Dostlar, şulay ettirip Vadim Zakharov'nun uraması uraldı. Pişip çıktı deyip uylayayım. Mene o hazır konkret mene anın... Vilka vereyim mi? Ede vilka ver hele. Ede kisemiz. Kisemiz de anın çıktırı. Kisip sonra gerek. Uralgan biteyim de bu. Normal mi uralgan şimdi? He? Era iki olsa jitken indi de siz sana bersin ya degende. Gider talin kendine ya. Dostlar kimler bu tavşanı başından qaramay Vadim Zakharov Toshkent so'gan. Ya men talilkani mening talinkani yaqinroq ketiradi. Aha. Yoratmay ekan. Biz endi indamada turib soldik. Selena xonim yo'llagan, jibergan u sıyır etinden pişirgan. Ne jetmay, mena bir jetmay. Kartinkaga kirib bo'lsin. Peki, sen qaran barmı? YouTube kanalında. Tuzunu Tuzunu ben hemen avuç çubuk tuzu. Gidin de.
Сен зәне алып Ben кеттің. şunu gözetmek için Почти шулай болды. Я бадим, не işleyбіз? Шап қарайбыз ма? Yok, бұл тәмлі болған дұры енді. Міне қазір картинкасын шектіртігінде келіп шықты кебегірі. Башта қалып қарай қарай. Ошарды? Sen buram aşağıdan yok ya. Karar Bu. mı? Sen baskan. Sen de reklama vaktinde baskan. Komurunu. Kamerını. Ya Vadim, sen soğanda evet şurada mı? Vadim, barısı da yaxşı təmli bolğan, lakin sen anlaysan indi жеңу kimga ketganin. Derdi bo'layım. Menga ne tugul? Bulsun. Prinsipiyel tugulma. Yo'q, birinchidan original retsept anglashılan, ikkinchidan xamir basuvini ko'rmadik. Nechik basilganin. Men de ko'rmadim. Asistir bo'lib qolsin. Asl sen de ko'rmading. Shunga birazdan yordam etishga to'g'ri keldi endi. Men bastım xamirni yarab. Shirin shishik. Shulay bo'lg'ach, Ali taom bilasizmi narsa, unda birinchi so'ng ishni so'rara kerak bo'lgan ekan. Men Sana aytdilar sen istasın. Arayda. Vadim, keluvingga rahmat. Ko'ngillangama bo'ldi. Konsertga reklama yasadik. O'zimiznikini reklama yasadik. 25-martda Telegram TMTV premiyer topshiriq tantanasına Ali fevralda Vadimni qilib bo'lishaq. Menda boraman albatta. Ayy. Shulay ettirib, bizning topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara Metal So'g'isi zavodi Oshiq aksionerlik jamiyatidan Aliga Shep isitgich yaxshi, ta'mli qizdira turgan tabaq ita Ufa qalahına Selena ismli xonimga mana shunday ismi de bir original. Bizni shuni ko'ngildan qutlaymiz. Ham boshqalarga da murojaat etsin keladi do'stlar. Mana hozirgi vaqtda, mana hozir ekranlarda paydo bo'lishyapti bir nomer, WhatsApp nomeridan o'zingizning retseptlaringizni pishirib, yosab, qizdirib, fotoga tushirib, yozib, jibaringizlar bizga qarashin. Biz ularni artistlarga taqdim etamiz. Ular endi pishirib qararlar, tirishirlar, agarda jingsalar taboqlarga bo'lur, jing olmasalar, sizniki buldira olmasalar, bu taboqlarni biz sizga yo'llayapmiz. Shunday aytib, hali Instagramda da yozib olasiz, siz Ko'kmara official degandan birgina so'rovim qolgan, endi bizning sponsorlarga rahmat aytdik. Endi mana nega sen Vadim Zakharov офигенный? Qo'yda. Instagramda siz shulay, mana anini bilasizmi? Офигенный deb yozgan. Bütün kişiler bit official deb yozalar. Men endi ezrakka ayırılıp turayım degan bo'lib endi bir kunlarning bir kunida yozayım hali. Boshqa qilib ofigenni deb. Молодец. Qo'rqmisha keluvingga rahmat. Sizga rahmat, chaqirganingizga, shulay uchrashib turik. Birga bo'lik, o'sha televideniye bilan, radio bilan xizmatdashlik tugasin. Shulay bo'lsin. Ikkinchi yil tag'in bir chaqirib kutib qolamiz seni. Toba bilan. Toba bilan. Uch tabaq bilan kelib qolamiz. Senga ijodiy o'ngishlar, oila baxtida biz senga qizlaringizni tegizlikda o'stirga, Laris bilan birga, İlyanında dedik kitap alırdım değil mi? Evet, hem narsa dostlar, temli yaşık, temli aşık, temli küreşni atına sayın. Saat Mustafa telekanalda gözetip bari. Hoşlarınız temli olsun, sağ olun. Sağ olun.